Kitabu cha Danieli mrangoni wa 5. Ganzara muda ama unaandika maneno. Mtawali Belishaza waga usira sherehe bomu mazumbege 1000 mwenga. Na kinwa divai nago. Areo kala kutatani yo divai wala gizara hero viaja dhahabu na fedha ambacho Nebukadneza babaye wajambosa hekaluni kwa Yerusalemu. Kwamba ye mtawali na mazumbege na che na masuri yage mavinererwe divai. Baisha viaja dhahabu na fedha vrijombosa kaza hekalura mlungu kwa Yerusalemu vikirefa. Ili mtawali na mazumbege na che na masuri yage mavinerere divai. Bema kinwa divai na kulika milungu ya kutengeza na dhahabu, fedha, ng'andu, chuma na mihi na mawe. Kwa gafula hachambula mala gaganza ramdamu kakindika ho ukutani kaza yo nyumba ya mtawali kulola na kiguzo cha kuikira taa. Na iye mtawali akiona uo mkono unaandika akigaluka rangi maozoge akimbuzia na vilongoje vikiregera na mavindiga akianza kumuvina kwa oga. Mtawali Belishaza akiluta mmira kirehero aganga akalidaya na tuenyo juzi wa nyenyezi maroro efa mtawali akemro wala chua Babeli. Mtu yoyo sadime kushomagaga mandishi na kunambira manaye andavi kwa vazi rangi ya zambarao na mkufa dhahabu singoni mwake. Kiza ndakala mtu hau kaiza utawani. Bwa la chosa mtawali makiza ila kama dimire bulo kushomago mandishi edu kungwambira manaye. Ndio mtawali Belishaza akibuzika jo hata kigaluka rangi na goma zumbege ngachangirwa ni wasiwasi. Bemkaza mtawali rosikira gago maneno ga mtawali na mazumbege wangira kaiza nyumba ya sherehe yake amba. He mtawali kwa ni mlungu mazogo ga siku buje bule hedu ngwere ukagaluka rangi kaiza utawali hana mtari ana roho ya milungu miere ndanimwe nyakati za babayo ndani mwakwe iyo waonekana mlangaza kungalirwa na ulacho. Babayo Nebukadneza muhende akanembo mwaganga atuhamburuga akalidayo na atuamanya moto ganyenyezi kwa ukala yu Danieli gerwa zina ringine ra Beliteshaza ni mtawali wakala na wadime wake ajabu elimu na kumanya kutafsiri ndoso kueleza mafumbo na kuusa shida vikara richa Danieli ife na yanda kwambira manaye bai Danieli akirefa mbereza mtawali kumba Danieli wendiwe Danieli mwanga wa mateka Mario babawari hakula Juda nzasikira ufora ukala una roho ya milungu mieri ndani ya kwako na ukala una mlangaza unangalirwa ni mautu na unaula chunji vikaro ula chino waganga mazarifa mbere zangu mashumegaga mandishi na manambire manaye ela kama dimire bulo kunambira manaye ela nizasikira uona dima kumboza ngira na kueleza manaye mafumbo vikara kala unadima kunishomera gaga mandishi na kunambiriza manaye bonda vikwa vazi la rangi ya zambarau na mkufa dhahabu singoni mwako kizo ndakala mtu hau kwa cheo kaiza utawalimu dodo nele akimzigize ya mtawala kimwamba gago manosogo sala na gomwenye nazo zawadi hizo mpe mtu mwingine la mimi nda kushomera gomandishi na nikwambire manaye he mtawali mlungu aliyezuluwa mpa baba Nebukadneza utawali na ubomu nangu mwana wadini kwa uto ubomu roho mpa babayo hata makabila gosi mataifa gosi na lugha zosi mavinoni mire na makimwagoha wangwalaga mtu yosari henza kumwalaga na kumricha moyo yosari henza kumricha moyo wamkweza cheo kila mtare henza kumkweza cheo na wamtinya cheo kila mtare henza kumtinya cheo ela arohanza kuzanula moyo ukikala ngomu na kikocha kuzionya baya kuso henye kicha enzi akihoko adima kwakwe akingwa chenda kurena anadamu na akili ye kigaluka ya nyama akiishi nanzo ya takane akirenya sere ng'ombe na mwiriwe kilwanywa ni mainina ga mlunguni muhakahada wareho manya kukala ye mlungu arezulu antawala tawali za Adamu kiza nikiumpa utawali mtu yose amuhenzaye na we mwana Belishaza kuterezera moyo bule iza hogaga gosore unagamanya uzatanula kinyume cha bwana wa mlunguni ozare hero viaja jumbani nyumbani mwakwe kiza uwe na mazumbego na achio na masuri yao mzavi na nerwa divai mzailika milungu ya fedha na dhahabu na ng'andu na chuma na muhi na mawe milungu isiyoona hedu kumanya ela ye mlungu aria kusoha kwenu kumikononi mwakwe na ngira zenu zilozumbereze beku muishimire bule ba mlungu wa uhuma mkono wandike mandishi gaga mandishi genye ni gaga mene tekeli peresi mene manenu kukala mlungu wazitala siku za utawalio
na kuzikomesha. Tekeli maneno kukala uopimwa mizani na ukonekana uzahunguka kilo. Peresi maneno kukala utawali uzahalo ukagerwa Amedi na Perisi. Belishazar kila giza Danieli avikwe vazi maalum la rangi ya zambarau na mkufu wa dhahabu singoni mwake. Najo vikihenda matangazo yakitangazwa kukala yeni mtu wa hahu kwa cheo kaza utawali. Usiku huo wenye Belishazar mtawala Babeli akilagwa na Danieli Mumedi akihalo utawali. Na wakati huo wera na miaka 600 na miru.